yobo ikirano torigereria sekta yoboremi boronigo ekewanda ekemege getarigie serikali ekigenda kobegosira abaremi bekawa serieta Emma Coffee Millers kurwa sensemo yagesonso nigo litikoria rero kyanyara kobage kora omorobirio bokoenana amaigere gokyase abaremi bekemerie ekigeka wakorwa asechi county gwetani 10 morobirio nyara kobokwende kiwa sensemo area yagesonso nonyara bo nigo company yo erengete na koene kyabu na abaremi bajira ko bakwenyorera chinchira ao chobo semyo barachi ko bagukineriga salia kameli kyo abuyo kwena na maigerio na abuyo koirege tambukira kwene kyam buna abaremi banyare ko bakwenyorera echiro ye kameli kyo anna chinga kibakonyara ko babakogese kameli kinga tumonye muri kito dipon asanya one for the processing coffee from Hema Coffee Estates. Unentira yemo yogosiro boremi anena sekemeligie kawa. Society etari ya serikali aserieta Hema Coffee Millers yogotoka imeje county ya Kisii nigo yabakegotware gikaro kya bene amo nabaremi. Banyari kobeka chinjira ao chukurwanirira oboene bwoboremi wetania chi county 10 emergency ya Kenya. Ila sieto ni yogusia gikawa kunyire shiro na kuonelia abakulima baitu abo bakolete kawa city society chi estate na abakulima chi kawa so ila sieto ni yogusia kero twakolera usitoira Nairobi yaenda yaoni kero yaoneliwe umukulima nyore kawa ya samutu kama kesana kubatekana nekerero kyogotanyora obokorere bwange gochia sabaremi omudirector weke wandeke igani gasanga jaiga. Milling of coffee, I think we are the only private or commercial mill in Kisii County. We have a unionized mill, union, but commercially, Hema Coffee Millers ndio ambao tunafanya hiyo kazi. Our tonnage milling is about 2 tons per hour, lakini tunajaribu kuona vile tunaweza increase na hiyo ina depend on how many farmers that we can get on board. Gati ya baremi nigo baba bakogokera ekiwande kiga kya Hema Coffee Millers kubatekana na bokorerio buya na vile tumefika Hema tumeona kama wakulima wa Nandi tunapata services nzuri. Hii mtu ameingia hapa ni mtu ako na maono mbali. Samani tulikuwa tunakimbia tukienda Kawaporo huko Thika Sasini. Nashukuru Hema waendelee hivyo. Sisi kama wakulima wa Nandi tutaweka kawa yetu Hema Mill kulingana na services mzuri ambao tumepata kuanzia last year mpaka wa sasa, tutaendelea na wao kwa njia mzuri. Hii hapa tumekuja kukungua, tulikuwa tuna waste our time security kwa njia, kumbe hapa ni mzuri kuliko pale, kwa maana tuna mill au kutoka hapa na kama na security team yake napeleka huko within Swan. I'm very impressed with the Hema Millers today. They have improved, services are there, they give advances, they are ready to educate even our farmers. So asebo igo baba bakurekerero kyamo guchese serikali lyokoligereria oboene bwa baremi sama jika ya serikali yabeka mayeka kutumisare kuno mole kwa sababu ekagwe kone kubata tenga osetia sasa gosenga kijaire metie mbere kibabali mama yakanywa kibesa kakia serikali onera tena na kiabali ya tokonyire tari gotokonya abajumbe baito bakuru gusiti kabajikoligererie ikikerie kawo na Kenya ngima batokonya asama ubwe kawo na bora abo mole miane wale kibesa. Hiyo tunaweza omba pia serikali pande hiyo ipenda kujaribu kuangalia na kubalance maneno kama inapatiana kawa pande ama fertilizer or any monies which could be given to some of these farmers. Let the same be extended na hii pande nyingine yetu. Nonyana baondi go bakire koko oboremi bwekemeligie kawa oboremi bwekawa engakeye ikenda batebi na chaka kusibikeka kawa ni watichiresa nainde tulinuruzaria chi echaye egazi uzelieta lakini kawa ni watichiresa Yinko ripoti ya igitaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa seke wanda kia Hema Coffee Millers iki kutoka jinsi ya mochege sonso ime bunge ya bunchari italia na nkoro kwa dipon asanya.